gusa nafise ikibazo nujya muri mvyirabura mugabo naho nyene je sindamwanka men kandi njye nabonye umengo atari karavuma indirimbo zose ariko asura ziko zatera swata je narambwira Fernando no narambwira Fernando je twayicaranye bro je nago ndijya man je Fernando twayicaranye ndambwira ati Fernando fasha ujya mu jama wawe ariko aragenda je sindamwanka unaona mimi bro je shobora kukwanka kure ikintu twuhuriye but simba shaka ko iterambere ryawe rigira je mba shaka ko tuse dutera imbere man je ndamuba man twaravanye kure bro ako azafata nina nabi gwafise ngwino uze ya kandi icyo kinashaka kumbwira yo listen cheval let me tell you something bro I respect you but ujya mu sister mureke man ujya mu sister zina muntu wese abashaka kumurira ku mutwe ndamubloka kuko man deal with me uya mu mureke bro ujya mu sister twavanye mu bihe bigoye man ujya mu sister twakuna nkiba mu buterere naho twahebanye bro jewe ntago ndijya man twarahebanye kubw'ibibazo vyacu personnel ariko kuri support ujya mu sister twarafashanyije bro ujya mu sister twarazamukanye right mumushimiye ntago turi kumwe bro sister well listen Nirna I'm not here kugira ngo ndakuvuge neza ngo dusubirane no I just respect you and ndashaka ko abantu bose bakuba zina muntu wese anyuba akuba jewe ndiko investisa amafaranga muri ibi bintu ntago ndi gufyinata mwebwe ntago je ndingango kwiranda bemeze ko je nzi kuririmba muri kuvyumva ibi bintu byo kuririmba mutware hariya mugire mu byo ndasani I'm here for business I'm business money you understand what I'm talking about I'm business money I'm not here for joking I'm not here for losing my money singa kugenda kwemezewe ko nzi kuririmba je m'embale kuya uzi ndimo zanye nyinshi mukunda mwebwe muzikunda kubera iki kandi ntazi kuririmba muze murankurira uburofa kandi nje navuze ntabafana to sanu Alvin uzokora mariage ya kabiri niko ndavyumviye ndose cyane of course gaje nafise urukundo man je nago ndigifa mu kintu abo na divorce urakora ja divorce navyo ndakora kubera yuko Yes ndabaramukije abakunzi ba Star TV yamwe mukagenda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu amazina nje ni Starboy the Ship I support everybody in our country love it if you love me if you don't I don't care for that I'm Mr. I don't care Sharpman Land in the Jungle Dora Boy nani mazina menshi atandukanye n'ibiganiro byinshi mukunze gukurikirana hano mu Star TV so mu Star TV navuga yuko ari teka ridasanzwe kubera ko hari benshi babakomboye abantu si bya bindi umuntu muzana Diesel Fog asanga yaciye mu bwami bwawe nk'incuro 10 mu mwaka ubundi abantu nk'aba bakenewe mwita mu diaspora mwita umuririmbyi cyangwa mwita umukomedi cyangwa ushaza umwita uko ushaka kubera ko afise byinshi akora afise impano nyinshi zitandukanye ikiruta ivyo byose no ko ari umurundi wacu ariko kandi namamvuga ati avado gagner la guerre extérieure vous devez gagner c'est don intérêt tuganye à l'intérieur d'un à l'extérieur après nibaza yuko ariho bizoba bimeze neza cyane bamwita Alvin Smith la vache originale. L'homme qui traverse la mer sans bateau. Rappeur sans cœur ni peur mais swagger, l'homme qui est déçu par l'amour comme une vache qui a perdu son maquillage. La vache. Yo, Agwan. Umeze neza papa. I'm good bro, how are you? Umeze fresh brother. Yeah, super. Uzi kumwe no mu diaspora. Mu diaspora he man. No mu diaspora. Ni hafi cyane nta diaspora bwo ngaho bro. Sasa uri kumaze kuva mu gihugu cy'u Burundi nubwo baje mu Rwanda cyangwa kaja muri Tanzania. Umaze kuba deje mu diaspora. Yeah, that is true. Ibaze nkunda kubwiye ati mpereze ibihumbi 2 byahuri. Yamo mu boss hano. Ibihumbi 2 byahonde. Samara menshi. Kimenshi ariko umva ko aba ari ikintu gikomeye cyane ariko ibihumbi 100 birenga but smart of course. Ariko umeze neza by the way. I'm good. Everything is bombo clat as you see bro. Kabisa. Abenzi yo kubonana ku yindi nciro no munsi. Ngo ko tatuwaje zabaye nyinshi cyane. Yeah, true urayona. Tatuwaje za. No naragiye ufite urumva tatuwaje nani fisi zari za kera. Zari za underground. Zazindi bakoresha ishinge. Yes. Zari za kera. Yo ni machine but zari za kera. But now say no let me just change bro. Ko rimbo umuntu kuratera imbere fo gutera imbere man byose mu vyumviro bagizina kintu cyose cyakera man ugishira pembere none ukagenda nigi. That's why. Tatuwaje kuri Alvin nta kibazo bimuteye. Already nasize kuva nkiri umwana. Asurumva. Kandi je naco bintera bro. None se bro nyine umva nibisharizo man. Ntakujya umuntu yishira kwa mahereni. Wambara mahereni cyangwa aba musulman cyangwa bara kujya kuntu bicapa. Bagasigize. Ufite I don't know but I don't know for us Burundian nimba cyo bari kibazo but hari ibindi bihugu abwo tatouage nka Zaria
nka Zaria Thailand canke hehe canke Makore muri Korea usanga tatouage biri mu bintu biri culture mu bintu by'akaranga nyine umuntu ategeza kugira ama tatouage you know something like that yama dragon something like that you understand but mu bihugu byacu biragoye but bro umuntu wese afise ingene bashaka kubaho man nago jewe urumva nyene the problem dufite twebwe abanyafrika canke abantu mu bihugu bimwe tuba twiyumvira abandi ukareka gukora ikintu kubera uwundi muntu ukareka kwiryohera canke kwigira neza kubera uwundi muntu that is not serious bro kabisa normally umuntu uzi demokrasi niki demokrasi no kwisanzura kuba nko kubishaka utababaje uwundi urumva ariko if you wanna mwibarabara if you wanna I don't know whatever you do bro nimba atakintu kibi gusa kibangamira umuntu bro do it man but for us is problem kubera tujudging usanga umuntu ari kubaho kubw'abandi you know atujudging uko tutari by the way for me I don't give a fuck bro uno munsi mu gushira tatouage ku mubiri wawe kuri Alvin bafise ico bisigura kwera ko iyo ushize ku ikintu hari kuvuga ati ino kintu ndagiye bon en fait urumva tatouage je sigura mu buzima nizisize ko ubu abonye ariyo ni wakize ko kamani mama mu mugongo yes nizinasize ko ubu ariko ziya zose nasizeho kera byari byo kwigora byari bya bindi wicaranye n'umuntu akora ama tatouage none mukabura ico mukora mukavuga ati ntera tatouage sha ariko nkibu izoshira ku inyoni yayizi niyanyo niyindi yagiye mu muriro none irivanamo sinzi ko ita Phoenix I don't know umenga ni Phoenix yeah ndayizi ndaza amateka yayo that's why okay izi ngizi nasize ngaha uri kumva nabonye ibintu by'amababa nashase gufuka izizo ngaha ariko nayo nyene abantu bemera spirituality barabitahura ikintu janasize ko ngaha you know ibintu by'amababa ko egle barayitahura yes barayitahura amababa you know then we are ngaha inyuma y'imama wanje of course c'est l'amour de ma vie bisigura ko the love of my life kabisa ndabona telefone amande yawe I don't know ibyo urimo je mande unagira ama trading bro mu Burundi mu vyita scammer ariko numva nije yitubesheje yo scammer nyene mugabo noneho nimba ari scammer akunze kuvuga abarundi ngo n'ubusuma ata muntu uri kuri scaminga ata muntu araza kuvuga ngo wanscaminze ukibeshaho bro ikintu cyose utazi imana ukita scammer ko ntago ukizi bro abundi uri kurinjiza ifaranga kandi ko ninjiza ifaranga ubaje yes nungamba mpari tumba ndafise nakora kariyo gakito gashasha kitwa umoja araga kitwa gashasha kitwa umoja kaguyi note nagakito gashasha but ariko karazamuka cyane abiri ibintu byose ababizi bibuha amafaranga okay urabona nkonga jewe nasizemo nuze amajana y'amadolari ugeze mu 5000 muri 3 weeks man ufite amafaranga $5000 muri telefone iyi ngiri crypto imwe bro you see guys nikibaza ngo tuko turababesha abina sigafisiro iyi ni crypto imwe nasizeho amadolari amajana 5 but kwa ari holding bari nsiza navuze ko zobigisha abarundi nyine bashobora kugira ama holding kuko ama holding nta risk abari ama holding amahera arazamuka ntigaragabanuka ariko zi trading nizo ziba zifite ama risk ageze ko yarutira nabesha bigenda gute uraritira man anytime you want swana nk'ubujewe ama transaction ngira ndagira muri ntuzenya muri Binance sivyo nonga mu Burundi hari abantu bakoresha izo boro ndabaha ama USDT then bakama amarundi donc bangurira amadolari nkakuya ko amadolari ariko ntago isi mu gihugu cyacu ntago vyemewe mugabo urumva jewe mvaho byemewe nonga ari abantu tugira ama isanzwe ufise munzi wawe ikintu umenya ni studio wicara muri ko urakorera iyo setting yandi yes kabisa yes ni Alvin karibu cyane kandi mu Burundi ni mu rugo mu Burundi nta kintu kihabera utazi nubwo utaburi hano ubukizi ariko Alvin atari ngaha entertainment ari ukuntu umenye igende gaporo ariko aje yes kubera yuko man ni jewe jenye man umuntu ashobora gucanga mu entertainment bro nta mundi nawe usaba arigira ngo baranyanga ngo uravuga ngo turakwanga niba munyanga ko riki mutagira ama follow ko riki mugwa mu followinga urankunda mwabintu mwe murankunda ahubwo mubamushaka nyene kumprovoka ko muzi yuko iyo mumvyonze ncansara kandi iyo nsaze murabikunda nanga ngo kaya gahungu bombo class ubuterere ari no bantu bafise ingendesho nzinze umusaza modoka bisigaye nziza man antuka bro urabona umuduga mu Burundi usa none ariko nabajwere baraguze ama modoka arenze man eske okay guhenza no ku muduga warogize neza ukaba mwiza is not the same bro umuduga wanje nta guhenze mugabo amahera amaze kushirako araruta n'amahera nawuguze hari umupeti ibintu tunabinagize yagiye muri commentaire avuga ati ngo ibi bintu ngo yashize ko ngo ngaha ngo babishira ko ku mahera ya danje genda ubaze bro
genda ubaze yaje muri commentaire nagize post genda ubaze ku muntu azi umuntu wo muri Kenya azi bro ivyo bintu byose nagenda shirako birazimvye man byatari kandi ubike ko nahinduye na moteur man moteur nashase kwigura ino moteur ni nk'imodoka mu bisanzwe yes moteur nashase kwigura ino bambira miliyoni 10 uri kumva donc bambira amadolari 1000 arenga nashase kwigura hajya mu Buyenzi kandi bambira ati nawe none nka kuri make kuko je nza kuri ikintu gishasha right ikintu cha Dubai nyene urumva niyo iraja mu modoka then barambira ati umenye yuko kandi kugira uitware muri Kenya bazoguchanginga amahera kandi kugira uyicishe ku mupaka uzayidwana and then I was like no I can't bro I can't then ashindondera tuya hari igihumbi cy'amadolari narayironse igihumbi cy'amadolari cyo giharanganye na mamiliyoni 8 I don't know sinzi jamato kabisa ni moteur gusa man nahinduye bro imodoka kabisa kandi mwabitwe mwe nimba muchaka proof ndaza kwa amafoto y'umuduga wanje bahinduye moteur everything kugira ngo ari abantu abarundi mani baramazikura ko abantu bose babesha abarundi bamwe neza naniza kwera ubukene I understand yo iyo umuntu ushonje nta kintu umva nta kugira positive mind yes kabisa inyuma y'indwi irenga uri hano mu gihugu cyo Burundi koko Alvin nk'abakozi biwe bari hano abakozi b'umuziki wiwe abakozi b'ivyo akora buri kimwe cyose bisha ku ma social media atandukanye yiwe koko mwazanywe n'ibiki muri zino mpera zo mwaka nk'umu artist cyaje gukora indirimbo mazima indirimbo mazo nk'umwaka je na Dramati na Dramati ya maze nk'umwaka umva ngumanza ariko sinituyikore sitwa sinavuze kurika tuyikore kandi umukobwa wanje naje usi dukorana ibintu umukobwa wanje umengo mwibagiye ukuntu ariko ntimashobora kubibagira kore ku muntu wese akorana na Alvin Smith nkuko mutokwibagira Alvin Smith nawe ntago mwamwibagira usanga uguma mutwo tuboro ukamwibagira ukibagira si shock me no ngamba ndiko naronye amafaranga man wese kugira ubona shining akujya ase neza even akora indirimbo rimwe mugabo akaguma baho neza bibaza ni kubera iki bro arafashwe neza man hari ukuntu kimuzana muri Lavash Entertainment batanguye kuvuga ati yukumbure n'wagiye kwihereza inyuma yo kuvana n'umugore agiye kuronka undi mukobwa nyene agiye gusubirira umugore jewe ivyo antuka wewe ababizi bose barabizwa ari ubeshi jewe ndingabwira supporting man ugwaruka amna hiya kugira ngo je shobore kubona ugwaruka bro je ndingakubashobora gusupportinga ko najewe baransuportinze cyane bro nta myaka myinshi ifise muri industry ariko shani myinshi ni mama kuva muri 2013 ndiko ndakora ukora pambana uri no vugufise n'uruhara runini imyaka 10 irenga mzee ukubaka izina ryawe nubwo yuko uruhara runini ari wewe kabisa yes kandi abantu bose mwese barayibonye ngene nk'umapambana pambana hariya mwarayibona man iterambere rya nyanduka riri visible bro si ibintu byaje ngo pam ngo bica biragenda man je narapambanye barikoreye inkono nyinshi zishushe narakoze ibintu bikomeye bro nuko nyene hajya bavuga ati agatuga turese n'Imana igana n'ubwo n'umuyaga man je nari kuba naragiye baramfuze na kera cyangwa barananyisha uno musuvuze ko ufite indirimbo muri kumwe na Dramati Chewe nibuka umuntu yatanze commentaire avuga ati Alvin adakoze ngo featuring ari kumwe n'abantu ndirimbo ngo ntizi igenda nyene nkuko yifuza ko zigenda ubiza nabikintu kimwe sasa rero barundi bacu barundi bene wacu ibi bintu turiko turakora ntago turi kwerekana talent okay uza abantu bari ngaho hanze batazwi bafite talent yo kuririmba ni benshi cyane turi muri business turi kurondera ubuzima mu muriko bazana ibintu by'uburofa ngo by'ama challenge ngo nuze vyama featuring listen guys je ndi mu investor right je ndi mu investisseur jewe ndi ko investissa amafaranga muri ibi bintu ntago ndi gufyinata mwebwe ntago je ndi ngango kwiranda bemeze ko je nzi kuririmba muri kuvyumva ibi bintu byo kuririmba mutware hariya mugire mu byo basani I'm here for business I'm business money you understand what I'm talking about I'm business money I'm not here for joking I'm not here for losing my money Singa kugenda kwemezewe ko nzi kuririmba. Je m'en bats les couilles. Uzi ndimo zanye nyinshi mukunda mwebwe. Muzikunda kubera iki? Kandi ntazi kuririmba. Muze murankurira uburofa. Kandi nje nta bafana usandi toa sanu. Ona abafana. Sitaki blague. Je ndi muri business. Ndi muri aya mahera nevesa mu muziki ni nkuko nayafata nkubaka inzu cyangwa nkuko nayafata nkashira imiduga amataxi mu barabara. Okay umuntu wese abafise ntuze yayiwe ya investissement right? Jewe ntago ndingama kugira nemeza abantu uza abantu bangaye cyane amafaranga ndutana n'umustar kandi bazi kuririmba kundusha bariho kandi keep quiet guys what a bombo class moni muzi isayigeze to asanu yavuze ati yo kandi abantu mani ko umuntu akuma biyerera ko natako atakuzoya to asanu je muri business I'm here for making money I'm not here for joking muzo tera imbere cyari mu mitwe umuntu ubwenge aratahura avuga ati Alvin Mbareka akora amakolabo arashaka indirimbo igende aronka amafaranga that is what I want hari umuntu yavuze ati ngugumye uririmba ngo uri abafana
uzopfira muri ivyo nyene. Je m'en bats les couilles hein. I don't give a bomb clat. DJ Fernando niwe yavuze ati gumye ndirimbira abafana uzosanga atacungezeko. Reka ndirimbe kugira mbone amafaranga ama nkore ivyo. Bro, mbabarira kwera ari ibintu twe gukura abarundi mu mutwe bro. Kabisa. Ari ibintu twe gukura abarundi mu mutwe kandi twebwe tutabakuyemo mu mutwe baza none n'urundi rwaruka ruzoza baza gufatuka. Na we are not here for joking, okay? Nimba je mubona izina ryanje rikiriho nubu na amafaranga menshi cyane investi samani kugira ngo je mukomeze mumbona kuko ndabizi mwe nibitwe bibananira aha no kena nkabaho nabi nta numwe yonyitaho ariko na nshuti zawe na nimba muri bro nta nshuti ngira mu buzima aba Doli se abagenzi ba no bajya n'abapapa ujya ni Doli tuguma ujya ni intouchable ari abantu batari muri ibi bintu nimba ndikuvuga right bazanye ne baba bajya ni famille bajya ni big so big family right you get me aho nyina bacici bose basigaye baja mu ndire yes bajya bose none dushaka abantu nk'abajya bataba baza kujajinga ahubwo baza gusponsoriza no gusupportinga man that is what we want listen guys abarundi ari nitwe twakuborwamo bombo clat ivyo bitwaje tubisanga none nje nago nza ukwemera ko ivyo bintu bikomeza kabisa yana hiyafono kabisa Alvin urumwe mu bantu bavuga yuko kuva uvuye hano mu Burundi kwera ko network yacu itameze neza ugiye muri Kenya urakoresha TikTok cyane ntibirashika umuntu akaza akakubwira ati uragaragara cyane kuri TikTok abasari benshi bamaze kubimbya ndagaragara cyane ariko ndacana amafaranga menshi cyane kubarusha amafaranga je kuri TikTok ntago ndi kubabesha bro bombo clat n'abasani mubaze arabasani mani kera bambira ati ngurumva nguri maramaza bro we are not here for joking yo let me repeat again jewe sindi muri ibi bintu kubwo kuwemeza abantu cyane kubwo kugira iki je ndi muri ibi bintu kurundira amafaranga ntago ndi mu muziki kandi je ntago ndi muri ririmbyi gusa je nkora ibintu byinshi cyane muri kunyumva mwe waririmbyi keep your energy mu buririmbyi we are not together I'm with you nk'umuririmbyi but ifite ibindi bintu nkora sasa yo don't judge me bro jewe kuri TikTok ndamanyu amafaranga urayabona kabisa making money zirenze right ikintu je ndenze abasani benshi bo ngaha ndabarusha ubwenge mu ndusha talent yo kuririmba ariko talent yo kurondera aha urufyito mama yambyaye akagenda mu sari n'umwe janshikira ngahe akakavenga niyo mpamvu uzonyita umupede kubera iki iyo umusani wese iyo umuntu wese ateye imbere muzamwita umupede kubera iko ntago mumenyere mani kubona abahasna ntago mumenyere mani kuri abantu barondera urufyito baruronka that's why mucha muvuga ngo n'umupede ahako muja gukora muri ko muratanga ibintu byo kutoasano kandi ukabayeho neza muri Kenya tuvuge ko ayo mafaranga kumbure muri ivyo biboro vyawe ari amafaranga nakura muri ivyo biboro amafaranga yanje jewe ndumamba nuzenya jewe nkura na 1xbet right kandi sha mumbabare kabisa nango ndi kwirata ndi mu basani bahembwa amafaranga menshi kuri 1xbet nkiri ngaha bamemba make sinari bwacu ubwenge bro niyo mafunda kubwiye ati aha abantu mane bavuga ibintu ubu ngubu je mvuga n'abantu bo muri 1xbet indani apana aba komisionnaire baduha akazi bamwe baza ku poste ngo ni 50000 uratahura tasha wanje amara kuri nuze ya kuri 1xbet Natasha arinjiza amara kuri 1xbet let me mute myself muri kumva iracana waraki brandinze mwana muri kumva maze yo bombo clat I'm not here for joking kabisa ariko uvuze ati ibintu byo kukwita umupede TikTok ngo amakuri TikTok we ko ama munzu n'amashobize y'uburofa nguru musani urayingiza ni we ko ama munzu n'amashobize y'uburofa nguru umufana urayingiza uri kuraciki ahubwo you use your money ugashiramo amamega yo kuza kunda abajewe no kunjajinga me I use my mamega mu guca amafaranga yandi ninde munahomba to wasanu ara makode twe kubakuramo abarundi biwacu nuko no musi uravuze ikintu cyuko bakwita umupede hari impamvu abantu bamwita umupede yo biri umuntu wese ateye imbere batamwisa umupede bamwita ngo aja mu kuzimu ibyo nitubimenyereye man muri societe yacu ako nabonye umutipe bita Cheva batakwize no umva batakwise umupede uja mu kuzimu batakwise uja mu kuzimu ngo uragira uri muri politique utari muri politique uyu ni umwescro bro iyo umuntu wese ateye imbere abantu bavuga uko bashaka bro iyo turabizi man abisho koko Chevale mufiki ko mengani wakunda kubikomeza abayifana babisangiye hari cyo musangiye rero je ndibaza yuko ujya mu jamifogwa mbigize kuri man ko je sinahura bro ko mu bantu bambere twari inshuti ujya mu jamarimba ariko je sinahura ingene yampinduse man sangwamye yego ibintu bishavuga bimwe kuri jewe vyari vya kera nivyo byo kuba yaransapotinze
yarigeze no kuzarampa impuzu ziwe ivyo nivyo man kandi si jewe gusa arabasani benshi jewe nzinga hanze right ko Cheval n'umuntu yateye imbere kuva kera je myamna hiya je sininga kugira manda ku blaming abantu ngo mvuga ngo mvuge nabi umuntu ngo kubera ibi nibi je sininga kubera ivyo je uri umuntu nzi ko umaze ko ibintu byiza ndakubwira man ariko nyene noneho ndagusweza hasi nimba ushaka kundengera right ukamwubahuka kabisa tuje neza muri ntuzenya muri Ravache Entertainment. Ravache Entertainment no munsi nimbaza ko aba artiste ni wewe na Tasha. Of course. Ibikorwa bimeze gute ko nabonye ryari neza cyane aka video nk'abantu. Yeah, urabizi yuko jewe nje mu karere ntizo gusara. Tasha wose ari karakora. Ubu namaze kuza around peace maze. Kandi ndabizi ko arabusani bwatamwe kujugumira. Murabizi. Jewe namaze kunjya nababwiye jewe muri nda sinavaho muzobibona. Hazoba raba imisi cyane maze imisi ndi hariya. Je ntariko ndagira ivurugu ngama ibintu biracangamuka. Je ntariko ndahara bro murangeneye namvuga ngo muranyanga munanitaka munanipenda nimehama kwa sababu ya maisha ndugu yangu maisha kwa sababu abantu bose bandaba bambia ko bankunda batari ko barama amafaranga naco bamariye ni kukubwira gusa courage atana kimwe ariko atana support right go to such money abantu bose ariko nkunda amasani kubera nsa neza niko ndiko ndatera imbere bro umunsi uzotera inyuma umunsi ibintu bizokwanka nta numa zonyikoza what the fuck kabisa la vache original aroma ina costume irenze mu misi yahera aka video washizeho kabisa wambaye costume sanze mbegwa man je ndabegwa naho no bandi gusa kandi kera wamye ukundi cyango musa je nubu bro nubu je ndabegwa man simba ndikwirata bro wallahi n'ukurukwimana mu basani abo mu Burundi bambara neza ndimwo kandi nimba ushaka guharira bazane hama naje banzane hama turabe uya nahiya kugira ngo tunuze tushiye kuyemera fonating nago je ndinga kugira niyemere fonating bro mumbabarire ibuzima naraburonde sivyo mureke niyemere nyiri mu buterere nego siko pamana mtu wakati niko buterere tuko pamana mne kwa muyaniua sasa hivi mnaniua muniache ni enjoy this is my moment bro this is my bombo clat moment let me enjoy bro nimba nirata niache what's your problem kabisa igikorwa kiye kugaragara ryari kuva muri Ravache Entertainment neza na neza ku muri kubera ko haheze igihe hatari ko ara sori igikorwa umbure harabakunzi no jina so igikorwa mani kimaze 2 months nakoze muri Kenya igikorwa ciza n'umukobwa mwiza nandi bitaba hit cyane bro how ufite ivyana ni good song na itaba hit song jewe mani je naje ndi mwiza bro nikiza kwenda n'abakobwa beza kandi abakobwa beza batezwa kwenda n'abahungu beza nimba naje banyemera ko tugendana nije urana nami niko bien avinu zokora mariage ya kabiri niko ndavyumviye ndosi cyane of course gaje ndafite urukundo mani je nago ndigifa muti abona divorce urakora ja divorce naje ndakora kubera yuko nahise ngenda ariko divorce none sisi ngaho umukobwa ko twavyumvikanye ikibazo kiri hehe ni je tugugenda kwa playing up ibintu bigahera ukachukura mariage ya kabiri yes na mariage ya kabiri zo ari ya mbere kuko ya mbere zo yarapfuye iyo ni ikise ya mbere nta vya kabiri bawo iyo bishise ukabona critique ku mu ex wawe cyangwa ko mwakundanye ko mwabanye mu bihe byiza na bibi uvyakira ndababara kora ariko nta muntu abakwiye gusuzugura urya mukobwa nta muntu abakwiye kumfata nabi urya mukobwa kora ariko twaracanye umva jewe naho twahebanye ndamubaha naho mani jesi ngana Cheval igiswera ndacuba kubera ko twavanye kure naho kinyinjirira je ndi umuntu mani je ndamubaha mani twaravanye kure bro akwaza fata nina nabi gwafise ngwino uze ya kandi icyo kinashaka kumbwira yo listen Cheval let me tell you something bro I respect you but ujya mu sister mureke man ujya mu sister zina muntu wese abashaka kumurira ku mutwe ndamubloka kuko man deal with me uya mu mureke bro ujya mu sister twavanye mu bihe bigoye man ujya mu sister twakuna nkiba mu buterere naho twahebanye bro jewe ntago ndigyaga man twarahebanye kubw'ibibazo vyacu personnel ariko kuri support ujya mu sister twarafashanyije bro ujya mu sister twarazamukanye right mumweshimiye ntago turi kumwe bro sister well listen nirna I'm not here kugira ngo ndakuvuge neza ngo dusubirane no I just respect you and ashaka ko abantu bose bakuba zina muntu wese anyuba akubaye kubera yuko we twaravanye kure yo warankuze man nkwenye undi fise sino kubesha ntago ndi mu boss bad antukura bibona ndibeshejeho ariko we twaravanye kure nkenye ndakuba warankuze nkenye uri umukobwa mwiza hari bijama vyiza byinshi byo muri Canada cya kubleminze even nga mu Burundi wakunda n'umuntu wo kubuterere ivyo byose urabivumiriya uranyemera man I respect you for that ndago je ndinjya bro hago twosaba musubirane arico ntago twasubirana baba basengera nyine bigaca oya nta masengesho dukeneye babazanira sitaki masengesho ukireta masengesho minareta anti masengesho
Thank you. Ariko you guys, you have to respect that woman. Chevali uramuvyumva. Keep quiet and respect her, bro. Thank you. Anda vuga ni terme nyine ejo numva umenya. Zizi bro, nitubike no kubisubiramo manu y'umukobwa. Naramwandikisha Chevali ndamubwira ati yo bro. The problem iri between me and you. Like igume between me and you, bro. Don't bring other person, bro. Kabisa. Don't bring other people in that issue. Mbabarira. Muhane. Let's fight just yo, me and you. Thank you. Kabisa. Nuko uno muziki turi mu muziki ariko umuziki nibaza ko tuba twifuza iterambere. Tuba twifuza ko mu myaka 2 umuziki ubugeze kure. Tuba twifuza ko tuva nga tukagera hano. Rafa Pasi hari ikibazo abantu barwara nta legend ari mu Burundi. Koko kuri Alvin nk'umunyamuziki waje mu muziki ufise abantu novuga yuko uri kurabona bakumurikira bavuga ati abantu bariko barakora neza. Koko mu Burundi nta legend ubona nka Alvin uvuga ati bafise bose n'aba legend man. Lorilo ni legend. Yes. Abantu byari bakomanse bavuga ati Chevali kuvuga ati nta muri legend ari hano. Kumbure bakavuga ati nikudatahura umuziki cyari cyo kubera none se Chevali no muririmbyi. No muririmbyi. Oya. None se why muri kumujudginga bisubiye ko ivyo avuga ntavyazi. Thank you. Ari kucinoti. Maybe cyangwa ashaka kumenyekana ivyo natekane mana ba legend barahari bro. Nukumbwiye ko Akido Matara ba legend. Na ba legend kabisa. Tekana man. Big Farias. Ba Lilo bose bro n'abantu kuva tukibato man bo bantu batanga gukora umuziki urenze. Mu Rwanda barashikayo muri Tanzania barashikayo partout man. And you are uri humble man kandi uri umuntu menga ntakunda stress. Ubu hari ikibazo wowe ufitanye n'abandi baririmbyi nubwo yoba umwe. Umusa nafse ikibazo nujya muri mvyira bura mugabo nawe nyene je sindamwanka men. Kandi njye nabonye umengo atari karavuma indimi zose ariko asura ziko zatera swata. Je naramubwira Fernando. No naramubwira Fernando. Fernando je twayicaranye bro. Je nago ndijya man. Je Fernando twayicaranye ndambwira ati Fernando fasha ujya mu jama wawe. Ariko aragenda. Je sindamwanka unaona mimi bro je shobora kukwanka. Kure ikintu twuhuriye but simba shaka ko iterambere ryawe rigira je mba shaka ko tuse dutera imbere man ko jewe ntago je fise ubwango bro me I'm from ghetto man jewe dushaka dushwana urona je na Chevali je niyo narindi kuntu zenya gushingura mama wiwe right niko bavuga niba shaka nabi niyo narindi donc ivyo dufa ntibiruta ivyo dufana bro niyo narindi bro Uzi ni kubera iki nagiyeyo urya ni family ni inshuti yanje bro whatever ikiba twibuka ubuntu ari mu biye bigoye ntegezwa kumushigikira ariko ntago turi inshuti ntago muri jewe rero nujya musani yirabura jewe dufitanye ibibazo mugabo ko iterambere ndashaka kumura ateye imbere bro kuko azimye jewe no bamomvye bisigura ko yasubiye inyuma atoke kule kandi shaka kumuvuga bro umva naramubwiye Fernando agufasha akora icyo ashaka cyose wallahi nijira musavye Fernando niba ndikundabisha Fernando azobabwira twari kumwe na Fernando amubwiye ati mbabarira ufashe ujya mujama ariko aragenda genda umurara man wewe muziki wa Steph mimi bikikatala comedy bikikatala byanse njya gukina porno ale nkagira na porno wikina navuze example donc miawa ni wezi sasa kwadaganya ariko jewe mbashaka ko twese dutera imbere nta gwango uvuga vyaheze uragutoboreye ipine sishaka yuko tubivuga iki vyaheze ariko ipine warayikoresheje navuze namugura amapinayo namenye rimwe thank you ariko nawe urumurara bigeze he ndumurara mu boss umurara wagasuzuguro ama ni senete ya danze yego man je mshaka mvuge ko je niyemera ndiyemera ije nari mu buterere atukwa pamoya muniache achanile changu ni changu hakuna nani nzaka nini chakipata ona sasa achanile changu nimetafuta bro nararondeye muniache uno musaruvini mvuze ngo ndiko ndira attachment pale kuye uno musije je ndiko ndahasoninga mwe ndo munanichekaga muache mimi enjoy no asanu uno musi woza Alvin akaza wese kiganiro namaze kurakara bro kugira dusubire abafana mu mbabare kwe namaze gushavura kwira kuko cyane ndabafitiye ishavu ryatari mana abafana bamwe bamujiye bro wese kiganiro man natangwe kubabara please mu gusozera rero ikibazo cyanyuma uno musi Alvin tumushire muri kategoria umuririmbyi canke umu artiste muri rusange jewe je ndo murondezi bro
je ndi umurondezi ndi umuntu ari kurondera ubuzima umusatirizi ntago ndi muririmbyi ntago ndi iki je ndi vyose ikintu cyose kima amafaranga umva ata muntu mbangamiye Aveno mwana misubisa amafaranga menshi kabisa ndakora ndasoringa siyo mpamvu munyita umupede uri umupede ariko nimba narakurya ko se man yo mbende umupede muri sasi yaguze imodoka bavuga ngo numupede yigura imodoka yeah that is our problem bro muzeme bombo klatsalvi pressure atanga kuzamuka abashe reka ndagushimire kwera ko twavugaye ko dufata umwanya muto kugira dusozera ikiganiro ariko kandi sinzi ko wamaze ku precisa date uzosorera ku igikorwa ciwawe canke ca Tasha kumbure no guys je nawe ese reka twangure n'umwaka mushasha right reka twangure n'umwaka mushasha n'ibintu bishasha kuko ikintu ndagisoye no munsi mundi mwaka ntibazavuga ngo ni ikintu cha 2026 bazavuga ati ijya ni song yo muri 2025 right urabona kuzoja muri competition y'abakazi iki irakaze ku buryo uvuga ati bro song zo wazikaze bro mbabarira jewe kweli ntabwiye je ndiyemera ku bintu mba nkora right just wait and see kabisa so reka ndabashimira abakunzi ba Star TV igiste kwari kubasangiza twumve muri Ravage Entertainment biyagwayo kubera ko n'umuririmbyi ushaka kantu kakataka oya kameze neza ndabibona nga buri kimwe cyose ndakibona so kwari igiste bwira tumenya amakuru yo muri Ravage Entertainment urumva ko ari igikorwa kigiye gusohoka ariko muri Dramati urumva ko Tasha Oda nawe anytime ashobora gushira hanze igikorwa utwenze iki Alvin ndazige ndashaka micro cy'amatiro umugabo nuko so very soon nibaza ko abakurikirana imbuga ziwe za Facebook za TikTok n'andi henshi atandukanye nibaza ko azoduta mwaka coming soon n'ibindi byinshi bitandukanye tuzaturamenya buri kimwe cyose kugira dushobore gukurikirana igikorwa cyiwe reka nagushimire Ravage ndabashimiye cyane aho muva mukagira guys murakoze cyane jewe umva listen let me tell you something kama nichukie tu lakini najua kama unanichukia ni njala ni nzara niyo mpamvu utazobona umubosi afite ni imitima mibi n'abantu kuko afite man abahaze umuntu afite inzara bavuga ati urara nizara ukavyuka nizigo ndo yivyo unyanka bisigura kushonje go to search money go to look at something to eat and go to eat after eating ushagaruka wamaze kumera kuko umuntu wese afite inzara mana agira inzigo aragira ishari wowe nimba unyanka umenye ko ntago ari urwango ufitiye urashonje nimba nkunda bisigura kuhaze thank you ku bantu bankunda ku bantu banyanga nawe ndabakene kuko simba shavuye kuko se yo bombo clat see you guys kabisa bari bahezagire amazina ya Starboy the shit ari kumwe na Ravage original l'homme qui traverse la mer sans bateau Alvin Smith tumushyigikire tumusupportinge dushigikire na Ravage Entertainment muri rusange thank you so much